Allah terbui dalam Al-Quran, idza ja'al munafiquna, bila orang-orang munafik je datang ke sampian Muhammad, qalu, orang-orang munafik le ngucap, nashhadu innaka la rasulullah, nyaksa engkau yang orang-orang munafik saungkuna sampian nikah ongku desna Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, ben saungkuna Allah paning ngaoningi saungkuna sampian ji Muhammad yang orang-orang munafik utusna Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, ben saungkuna Allah panika nyakse saungkuna orang-orang munafik le ongko orang-orang se dusta se ngomong. Oh iya Pak. Terus tandana orang munafik ini apa Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tebu ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Tante-tante orang munafik ini jauh beda telo. Bila ngocak selalu ngomong, bila ajanji selalu ingkari, dan bila beri amanah selalu mengkhianati. Paham Jong? Iya paham. Ya udahlah, gedunglah malam lah. Barakallahu. Si, dah mata somar tu si. Dia makin. Engkau seraju sambil coba ke kampung dina si. Telah butuh jua. Yang dah kayak Ustaz Somar, saya tahu Ustaz kakek makin lainnya lagi. Tapi mon isling dari tang mimpi berin jua asalnya tetap somar dia. Ijak na mimpi pas pagtaji kakek mimpi je tak serap pindah-pindah. Yenja si. Cak jua tang mimpi jua teti syarat bahwa tat sumeru sambil nyoba lagi kampung dina. Apa jadi syarat kakek lu nemu apa? Juga kau tak belum berjanji cong. Makan tu. Halo, apa Jong? Pak, dan batang Bapak. Engkau kan lagi beda. Emban kaki dia bak komor lah nih Jong. Ambil lah. Enggak Pak, gila tanam Bapak kok begini. Astagfirullahaladzim Jong. Ada emban kaki Cok. Dia apa ya Jong? Ada emban kaki saki menghayal to. Ada benih emban kaki aja. Enggak, tangan Bapak kendal dina boleh. Kita kekengkot. Astagfirullahaladzim. Ini kok kan lagi beda Jong. Ini kayak ngakin gua tuh ini. Emban kaki dia bak komor lah. Benar lah kakek. Terserah kaki Jong. Tanding lu beli orang kaki. Kacung nih.
Ah, Halo Tat, iya siapa? tolong ikut Tat. Lah, minta tolong dari nomor ya? Siapa ke? Engkau patah ini orang kita. Apa ada ini di mana? Ada yang kau beri pondok bambu Tat. Pondok bambu. Siapa minta tolong sih? Siapa juga? Macam tak soma gitu. Kau belum pelan. Apa? Kau dua malam kena? Anu apa bajangan tak soma dia? Jadi bajangan tak soma dia anu apa? Tak tahu mulai boy. Apa sih itu? Kui raji ya? Kalau gak yentar lebih kau. Tat, anu apa pengen gitu Tat? Oh, sampean anu kalau berdua yang nelpon ke kulit minta tolong ilmu gedung ya. Tapi nggak tengok tak ada Nah, apa Tat? Ingin toko cak gedung bian. Nih, ke bekas kuburan Tat. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Lindungi kami dari budaya setan ya Allah. Telepon abang lu. Halo, Assalamualaikum. Bang, beri demo bang, ini bang. Oh, anu betul kosan malam ntar gitu ya? Oh iya. Kecil lah ngeberi sarung dulu dia. Ayolah, Assalamualaikum. Beda apa le? Cing tak wasu wakin nelpon kok. Pola di Allah. Tak tahu bang. Semenjak Abah jadi bak komor, kok sering mengalami kejadian-kejadian aneh tanggung diri. Tak tahu lah kok sir beda orang sebeci kok marah bang.
Ya biasa je lek. Cing kakek ibina teti penerus abah. Untuk ajaranaki agama Allah. Teti letak heran aku pada orang yang tak suka, tak senang ke kakek. Cek nyaman aki manusia selek. Ti odik je tak kelopot dari tunging orang. Jangankan sesalah. Sebenar baik ke tunging di orang. Aji nyaman odik tetangga. Ya maklum lah, agak maklum di kakek. Sepenting kakek tak nyakit hati tetangga. Ikhlas ngamal laki ilmuna, ngaji laki ilmuna. Tak awam. Tak kuat kok macam mana ni. Kau mau dia tu macam tak mampu hasil lagi nak amanat abah dia. Okey. Beda mereka kelek. Kaki Allah tahu tibi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya masa kita tahu sungguhnya Allah je tak kira apa cobaan luar batas kemampuan kakek. Ben boleh ke ngai Allah terbut dalam Al-Quran juga. Inna ma'al usri yusra saya gua. Sungguhnya dalam kesusahan je bakal berada kekempangan di Allah. Tetapi cek cuman mau kena tungi dengan orang. Kakek aku bayan putus asa, aku bayan lemah. Yang dalam ajaran kakek atau bahan kakek aku man Allah. Tetapi sebisa elak ni kakek juga seperti masih tu. Pesan Allah Taala bisa. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Seongkunna janji Allah je nyata untuk orang sa ajaran kakek ban nyebaraki ilmu Allah yang dalam kebagusan. Oh iya lah bang. Tu aking kok bang materi kau maai dalam nyengki ke mana Allah. Kok ki modal bang? Berundangan kena pengajian. Oh iya lah lek. Saya ngati ya. Kayak ngai tang pesan ke lagu. Tenang, pesap. Insyaallah gampang ya Allah.